So hello my beautiful people, nibaza ko bameze neza cyane. Ni Jean Paul MC Voice of the Money, Mike Masterpiece Keeper, Motivate Champion. Ntore yatoje neza ni Nusha item of course. Number 3 subscribe, making sure ko bamaze kuyikora. Number utahindutse ugenda ukoze subscribe. So ni gihe kitari gito ko turakora ko twamaze kubatugaruka ni gano turashoboye. Na number novugana neza aho dukurikirana ni n'urukurikirane rw'ibigane tugenda tubaha as Jean Paul MC gano turashoboye. So tugiye kwiga kuri novuga ngo time to shine concept giye ku bantu vuga Santege sample giye kuboneka mwaririmbyi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi n'uzo bavuye mu gihugu novuga ngo cha South Africa yamenyekanye ko novuga ngo ku ndirimbo z'amapiano mwagiye mukunda. So nivyo tugiye turabe ko amaduce tugaruka assez comfortablement et c'est parti. Nemeje kubivuga ni gitura mu time novuga time to shine akigiye kubera muri Société du 30 décembre. Nibaza ko ubutode bwa barivyi novuga ngo bagiye kuboneka gwamaze novuga ko barunasoka. Twarabonye ba one Womuri service turamabafe, turabonye Beach Fest on the floor, turabonye Dramati, turabonye Linoji, turabonye Monya Fle, turabonye novuga ngo na MC Machadi na MC Kabesi Furi. So bagiye bamwe kuba bagaruka nagira nakubitse ko Sadbi agize igihe novuga ngo ari muri tour mu bihugu vya Europe hariya neza mu bihugu by'Ubudagi by'Ububirigi hariya neza. Benshi bagiye bagaruka bavuga ati mbega kubera iki Sadbi atari kira promoting igitiramo kandi novuga ngo ari ku affiche novuga ngo nivyo bintu benshi bagize imisi bariko bararaba neza cyane bavuga ati ico kintu dukwiye kugisubira cyangwa tugiye kuvuga ati mbega bimeze gute. Igitiramo bwacu kimeze neza cyane. Umuririmbyi yazanwe neza yabaye invite n'umuririmbyi mwakunze aririmba navuga ngo numwe mu baririmbyi bakunzwe mu gihugu cya South Africa ndetse novuga ngo no mu bihugu byini wacu mu bihugu bya Africa. So ni gitiramo ubona ko kimeze neza cyane ugerageje kuraba baririmbyi novuga ngo bagiye kuba bagihuriramwe n'abaririmbyi umeze neza cyane. Tugerageje kuraba Sadbi indirimbo za Christmas za Umutu, indirimbo za Hani Prito, indirimbo za bendi bahetse kubasura DJ nimeze gute mbe bahita Wanyobeye na Christmas n'izindi nyinshi. Turabonye aba bifeso y'Hungutiki n'izindi nibo zageze ku turabonye aba dramatiza madame n'izindi nyinshi ama performance ameze neza cyane. Turabonye ba Monya Fleur indirimbo zimeze neza cyane bandi Linoji n'abaririmbyi novuga ngo bari ku rwego rumeze neza cyane. So number ino show igiye kuboneka mu bantu baririmbyi bantu b'Imana nkuko twamye tubivuga mu kiganiro twari twakoze mu miseze. Tuvuga ati abaririmbyi naha tuboneka wundi igitiramo novuga ngo cogira success idasanzwe. So ariko twagiye kubona bongeramo wundi muririmbyi wo mu gihugu ca South Africa yitwa Emmoh. Ubu muririmbyi bantu b'Imana yamenyekanye ku novuga ngo ndirimbo z'amapiano mwagiye mukunda niwe tuzuba turi kumwe bashi bagira amajute kuko bashi igitiramo kigitangura bagitangura kigitegura bavuga ati hazoza Bana Boy biranka, baravuga ko ashobora kuza Mario biranka, ariko abamasho nziza yakozwe na bano bantu novuga ngo basanze bateguye bigino gitiramo niyo kuzana umuririmbyi Emmoh. So bese bariko bavuga ati twitegeki kuri bino kino gitiramo kigiye guhuza hano baririmbyi bakuze hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse novuga ngo no hanze y'ibihugu. Twitegeki benshi bagiye bavuga ati mbega ni show igiye kutwereka iyindi sura novuga ngo yandi masho twabonye uno mwaka kuko tugerageje kuraba namba ari show yabaye yari big ni King Sama comedy yabaye novuga ngo mu kwezi kwindi yari King Sama comedy. So ni indi shusho bariko bavuga ati mbega kino gitiramo tugiha amahigwe turabe ko coba bimwe mu bitiramo byaranze uno mwaka kubera ugerageje kuraba bitiramo byabaye monsieur nani DJ ni bitiramo vraiment autogia DJ ni bitiramo turashaka kuba voilà ni bitiramo tushobora guhana uvuga ngo umwanya wanyawo. So kino gitiramo novuga ngo uravye kuri organisation ukaraba no ku nteguro za promotion igitaramo kimeze neza cyane. Uravye ukuntu giteguye abakiri ukuntu bariko bagipromotinga novuga ngo natwe ubwacu twe turanagipromoting ni igitaramo kimeze neza cyane. Twiteze performance azimeze neza cyane kubera ko ino musi par exemple tugarutse kuri Sadbi kuko niwe twibaza ko sana
niyo twibaza ko sana kubera ko numwe mu baririmbyi bameze neza cyane ino musi performance meme muri 5 million zonyene performance akubwira ati aho ayo n'aba dancer gusa urumva ko asigara umuririmbyi munini cyane so twitega ikintu kinini kubera ko ahantu hahuriye bano bajama na ahantu novuga ngo habara mu mweneze kuko ibitaramo byose bakora mwagiye mubibona so twege mu myaka iheze twari tumenyeye ba DJ Paulin aribo bategurira abantu bavuga ngo ibitaramo binini ariko ubu twagiye kubona n'abandi ba boss bavuga ati turategura igitaramo kinini DJ Paulin niwe yahora ategura ibitaramo birangiza umwaka ariyo bari yahora itegurwa na Crystal Event ariko uno mwaka ntiyakoze mwese mwarabibonye ariko neza na neza twagiye kubona abandi bantu baza bagakora show imeze neza cyane guhuriza abaririmbyi bakomeye nka kujya hamwe ni kintu kitoroshe so nagenda gushimira mukuzi wa Nuja Entertainment ukora ibishoboka kugira ngo izino video dukora canke bino biganiro turahabishike kure wihamashi kabisa ikintu cya mbere nomaza nkabifuza nowe nziza hamwe novuga ngo n'umwaka mushasha namwe utahindutse ugenda ukoze subscribe yari Jambo of DMC Voice of the money make masterpiece keep motivate champion ntortojwe cyangwa turashoboye ushoboye hano niko bimeze ushoboye reka shimire kandi vuga kubiganiro byo kusagenda baha ariko naje tutazibira ku bindi biganiro bigiye bitandukanye mwakoze kudukurikirana cyangwa mwakoze kumvisa kino kiganiro hasta la vista.